Ndagusuje nizere ko umeze neza ahantu hose hatandukanye mu Rwanda no hanze yarwo. Nge nitwa Ajabu Marashimbaye kaza makuru agezwe muri aka kanya. It's a breaking news. Aka kanya Amerika yamaze gutangaza ko yishe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abayobozi benshi bakomeye ba Iran harimo minisitiri w'ingabo n'abandi bakomeye. Abayobozi barenga 10 baguye mu gitero cya Iran gikomeye cyane, aho Amerika kufatanya na Israel yagabye igitero gikomeye cyane cyahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Jerusalem Post cyamaze kubyandika kinabitangaza, kivuga ko amaze gupfa abayobozi benshi cyane, kandi kugeza uyu munsi n'akanya turi kuvugana perezida cy'ino gihugu Masoud Pezeshkian yaburiwe irengero, bikekwa ko nawe yaba yishwe, ntabwo bizwi ahantu aherereye muri aka kanya. Reka tero igitero cyahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cya Iran bapfuye, dore ko hapfuye abayobozi benshi cyane muri kino gihugu, ndetse na perezida akaba yaburiwe irengero, bikekwa ko nawe yaba yishwe. Ali Khamenei yiciwe mu gitero gikomeye cyane cya Israel muri Iran. Abayobozi ba Israel babimenyeshejwe kandi baranabihamya. Ikinyamakuru The Jerusalem Post cyanditse ko Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Israel yamaze kwicwa, aguye muri ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri uyu munsi kuri wa gatandatu. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yiciwe mu gitero gikomeye cyane cy'indege cya Israel cyagabwe i Tehran mu murwa mukuru wa Iran. Igitero cyahitanye n'abandi bayobozi benshi bakuru mu gihugu. Umurambo wa Ayatollah Ali Khamenei bivuga yuko wasanzwe munsi y'ibisigazwa by'inyubako zasenyutse ubwo igitero cyagabwagwa, inyubako nyinshi zigasenyuka. Amakuru avuga yuko abayobozi bakuru ba Israel bamenyeshejwe iby'iyo nkuru ku mugoroba ku gatandatu kuri uyu munsi turi kuvugana. Khamenei yaramaze imyaka myinshi ayobora igihugu cya Iran, kubera yuko yabayobozi w'ikirenga wa Iran kuva mu 1989. Mbere yaho yabaye perezida wa Iran kuva mu 1981 kugeza mu 1989. Iki gihe yayoboraga igihugu nyuma y'impinduramatwara ya Kisilamu yayobowe na Ayatollah Ali Khamenei. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe afite imyaka 86 y'amavuko. Gusa ariko ntabwo ari Ayatollah Ali Khamenei waguye muri ibitero bikomeye cyane bya Iran, kubera ko ikinyamakuru The Jerusalem Post cyanditse yuko Israel ishobora kuba yamaze kwica abayobozi benshi cyane benshi muri Iran nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei ngo barenga 10. Mu bandi bayobozi baje ko bagwa muri ibitero bikomeye cyane bya Iran, biri kuvuga yuko minisitiri w'ingabo nawe yaba yapfuye. Harimo kandi Ali Rijan usanzwe uhagarariye Ali Khamenei mu kuyobora igihugu mu gihe yabaga yagiye mu bwihisho. Abandi bavugwa harimo witwa Ali Shamakan, uyu yari umujyanama mukuru mu by'umutekano mu gihugu cya Iran. Ismail Ken nawe bivuga ko yaba yishwe. Uyu ni umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Quds Force. Uyu nawe yasimbuye Qasem Soleiman nyuma y'uko nawe yishwe mu gitero cya Iran. Umugabo mukuru w'ingabo za Iran witwa Abdurrahman Musavi bivuga ko nawe yaba yishwe arashwe na Iran ahaguye muri ibi bitero. Minisitiri w'ingabo wa Iran Ammar Nasrizad uyu nawe yaguye muri ibi bitero. Haravuga ko kandi abayobozi bakuru ba RGC, ingabo z'indwanyi zikomeye cyane za revolution ya Iran, bashobora kuba nabo baguye igitero gikomeye cyane muri ibyo bitero bikomeye, bakaba bapfuyemo ari benshi. Israel kandi ishobora kuba yishe abayobozi benshi bakuru ba Iran babarirwa mu 10 cyangwa se barenga 10. Abayobozi ba Iran bagabwe igitero gikomeye cyane mu nama zitandukanye zabaye icyarimwe ku wa gatandatu kuri uyu munsi. Igitero cyagabwe cy'imbatura mugabo nicyo yatanye benshi cyane barapfa, harimo n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Uwa mbere ku isonga mu bari muri target za Amerika ndetse na Israel ni Ayatollah Ali Khamenei. Uyu we yamaze kwicwa, ntitubigarukaho nko twabivuze. Undi ukurikiraho ngo ni perezida w'igihugu Masoud Pezeshkian. Uyu nawe ntabwo izwa aherereye, ashobora kuba yahunze cyangwa se yanishwe, ntibiramenyekana neza, amakuru ntabwo arajya ahagaragara. Abayobozi ba Israel bavuga yuko ikirekezo cyabo kiyongereye, kubera ko nubwo bivuga ko yaba yapfuye ntibiremezwa neza n'inzego za leta y'aba Israel, Iran cyangwa se Amerika. Gusa Israel ivuga yuko ibitero byayo bikomeje kandi ko nta gahunda nimwe yabagarika mu gihe Iran ikomeje gahunda zayo za nucleaire. Igitero cyahitanye Ayatollah Ali Khamenei n'abandi bayobozi barenga 10 kibanze ku giciro kizwi cyane Tehran, ariko amakuru avuga yuko atarangaha gusa. Gusa mu kwezi kwa 2026 Israel yarashoboye kwica abandi bayobozi bakuru cyane bakomeye muri Iran, nubwo bamwe muri bo babaciye muri rumwe bihishe mu birindiro bitandukanye mu ibanga. Urerwa Amerika muri Iran, raporo ivuga yuko muri ibi bitero bino bitero bihuriweho na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugabe ibitero kuri Iran. Israel yabanze cyane ku kwica abayobozi bakuru muri Iran, mu gihe Amerika yabanze ku gusenya ibirindiro n'ibikorwa remezo bitandukanye bya Iran, harimo misile za ballistic, intego zo mu mazi ndetse n'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ingufu za nucleaire. Imibare y'abaye muri ibi bitero irashidikanywa. Iran itangaje yuko abantu barenga 201 bamaze gupfa, naho abantu 747 bo barakomeretse. Ntabwo aratangaza umubare nyakuri w'abasivile baguye muri iyi ntambara cyangwa se abasirikare. Gusa bose bapfuye nta ruhande rwa leta rurabyemeza, haba Israel, Iran cyangwa se Amerika.
gusa ibinyamakuru nka The Jerusalem Post cyamaze kubyemeza neza kivuga ayo makuru ariyo kandi ari impamo. Ikindi cyabaye kuri bitero bikomeye cyane nuko hasinywe amato ya Irani, Amerika yabanje kubisenya, byose byamaze kwangizwa. Ikindi nuko Irani yaratangiye kurasa cyane hirya no hino hatandukanye ku birindiro bya Amerika, abasirikare, ibikorwa bya Amerika, ahantu hose hari akantu ka Amerika, Irani yaratangiye kwihora ikarasaho. Ikindi twavuga kuri bitero nuko kuva byagabwa abantu benshi bagaragaye birukirana hari umutekano ubwo haraswaga ibisasu bikomeye cyane mu bice bitandukanye binyuranye by'umurwa mukuru wa Tehran. Muri Iran kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu hari ibitero bikomeye cyane byahitanye benshi. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze yuko iki gikorwa gikomeye cyane cya gisirikare kandi yuko gikomeje, anasaba ingabo za Iran gushyira intwaro hasi cyangwa zigapfa. Mbere yaho Minisitiri w'ingabo wa Iran mbere yuko yicwa nk'uko bitangazwa yavuze yuko batangiye igitero cyo kwirinda kuri Iran, gusa ariko yamaze gupfa nk'uko byanditswe na The Jerusalem Post. BBC ivuga yuko ibi byabaye nyuma y'ibyumweru byinshi by'iterabwoba n'ibiganiro ku bijyanye n'umushinga wa nucleaire wa Iran, ngo ariko Iran ngo yanze kumva ngo reka intwaro za nucleaire. Nyuma gato ya saa 3:30 za mu gitondo ahashyira saa 12 z'umugoroba kuri GMT, ibiro ntaramakuru bya Iran byatangaje yuko hari ibisasu byaturikiye mu murwa mukuru wa Tehran. BBC kandi ivuga yuko hari amashusho menshi yagiye hanze y'umwotsi mwinshi mu kirere w'umukara werekana ko haba harashwe. Hari umwotsi kandi ngo utukura mu kibuga cya Jamahar cyo mu mujyi wa Hassan Abad Square. Ibitero bindi by'amabombe kandi byabaye mu yindi mijyi itandukanye myinshi muri Iran hirya no hino mu gihugu. Harimo agace kitwa Isfahan, Qom, Khalej ndetse n'agace kitwa Kamenish. Ingano n'ibyangiritse ntabwo biratangazwa. Icyangiritse ntikiramenyekana neza mu buryo bwari bwo bwose burundu ku mugaragaro, gusa bivuga ko ari byinshi cyane byamaze kwangirikira muri iyi ntambara n'ibintu bitero bikomeye cyane. Ibintu amakuru bya Tasmin bivuga yuko ikirere cyarana gifunze kuva ibitero byatangira. Trump yavuze ko igikorwa gikomeye cyane kandi ko gikomeje, ko nta gahunda n'imwe bafite yo guhagarara gutera kino gihugu kandi kugeza intego zabo gukora kuva n'umuyobozi w'ikirenga kino gihugu Ayatollah Ali Khamenei ndetse na perezida we Masoud Pezeshkian. Video nyinshi zemewe na BBC Verified zigaragaza umwotsi mwinshi mu kirere hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Tehran. BBC Verify yashoboye kandi gukurikirana kwemeza video zitandukanye zerekana yuko hari misile nyinshi yaguye mu gace kari ibiro by'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Gusa rero ku video ntabwo neza niba koko imisile yakubise inyubako ya Ayatollah Ali Khamenei. Indishyi yakurikiranywe na BBC Verify iturutse muri ako gace igaragaza umwotsi mwinshi cyane w'umukara urimo koza inyubako zitandukanye zo guturamo n'amaduka mato mato acuruza ibiryo. Hari kandi n'amakuru avuga yuko hari ibitero nk'ibyo bikomeje kugaragara mu tundi duce dutandukanye tw'ikino gihugu cya Iran. Trump yashyize video ku rubuga rwe rwa Truth Social yemeza yuko Amerika yagize uruhare muri bino bitero kuri Iran. Yagize ati mu mezi ishize igisirikare cya Amerika cyatangije ibikorwa bikomeye cyane imbere ya Iran. Trump yabivuze mu itangazo ryo kwemeza yuko hari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare cyatangiwe muri Iran. Agira ati ndavugira ijoro yuko ubwisanzure bwanyu buri hafi, ati kandi muzagira umutekano. Abwira abanya-Iran arakomeza ati ntimuve mu ngo zanyu, ni akaga cyane hanze aha ngaha, ibisasu bizaterwa hose mu gihugu, muzagume mu nzu zanyu ntimuzasohoke. Trump yabanje guteguza abaturage ba Iran mbere y'uko ibitero bitangira. Trump kandi yakomeje agira ati niturangiza tuzasinya guverinoma yanyu, ni amahirwe yanyu yo kuyifata. Aya ashobora kuba amahirwe yanyu yonyine mu bisekuruza byinshi. Mu myaka myinshi mwasabye ubufasha bw'abanyamerika kandi ntimwigeze mububona. Nta perezida n'umwe wigeze yemera gukora ibyo, gusa jyewe niteguye kuba nabikora muri uyu mugoroba. Noneho mufite perezida ubaye icyo mwifuza, reka turebe uko mwabyifatamo. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasabye abanya-Iran bose gukomeza bakirinda ndetse kandi bakirinda akarengane kabakorerwa, bakitegura kugira Iran yigenga kandi ituje. Mu gushimira Trump yagize ati Iran nizemerwa kugira intwaro za kirimbuzi zishobora kwifasha guhungabanya isi yose. Igikorwa cyanyu rusange kizashyirwaho uburyo kugira ngo abaturage b'intwari ba Iran bashobora kwisubiza Iran yabo. Yanagiriye inama abaturage ba Israel yo gukurikiza amabwiriza atangwa n'abayobozi babo. Mbere yaho Minisitiri w'ingabo wa Israel yatangaje icyo yise ibihe byiza muri Israel yose. Igisirikare cya Israel cyavuze yuko cyabuje mu bisasu bitandukanye bya misile bya Iran byateye muri Israel. Kivuga yuko kandi kirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo gikumire ibikorwa by'iterabwoba biri kuba bitari ngombwa. Ibisasu byakomeje kumvikana mu gitandukanye wa Taifa n'ahandi hatandukanye muri Israel, ariko kandi ntibiramenyekana neza niba hari igitero cyaturutse kuri Iran cyahitanye benshi cyangwa se ibikorwa remezo runaka byangiritse. Ubwo ibi ngibi byakomeje kubera muri ako karere, ibiro ntaramakuru bya leta ya Bahrain byatangaje yuko ibirindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi biherereye muri Bahrain
byagabwe ibitero bikomeye cyane cya Misiri. Minisiteri y'ingabo ya Qatar kandi yavuze yuko yashoboye kuburizamo ibitero bikomeye cyane byinshi byibasira ubutaka butandukanye bw'igihugu nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya leta nyuma y'uko humvikanye ibisasu bitandukanye mu murwa mukuru Doha. Qatar ifite igisirikare cya Iran cyitwa USAID, ikigo kinini cyane cya gisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu itangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar yamaganye ihohoterwa ryimbitse ry'ikirere cyayo ryakozwe na Iran mu gitero cya Misiri. Itangazo rivuga ko Qatar ifite uburenganzira bwo gusubiza abanya-Isirayeli bose baburiwe kwirinda guterana no kujyana hose bari ari benshi no kujya ku ishuri, kujya ku kazi, byaba byiza bakaguma mu ngo zabo, ahantu hose atari ngombwa bakareka, ibyiza ngo nuko baguma mu rugo. Aya mabwiriza azakomeza gukoreshwa kugeza saa 2 z'ijoro ku wa mbere nk'uko byatangajwe n'umuyobozi. Ibiro ntaramakuru bya Isirayeli, itangazamakuru rya Isirayeli ritangaza yuko ikirere cya Isirayeli nacyo kitarimo kwakira indege za gisivili. Gusa bitangazwa yuko ubwo Ayatollah Ali Khamenei yamaze kwicwa n'abandi bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cya Iran, hakurikiyeho ko Amerika yakira ubutegetsi bwayishaka akajya wo yifuza nk'uko byayenze muri Venezuela havanaho Perezida Nicolas Maduro hagizweho wari visi perezida we. Amabwiriza yose azatangwa akaba azajya atangwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Isirayeli nk'uko bitangazwa n'abatari bakeya. Kugeza ubu nta kintu Amerika iratangaza ku bijyanye n'igitero cyamaze kuba cyahitanye umuyobozi mukuru w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Ntabwo kandi bizwi neza hano perezida w'ikino gihugu hari, bitegezwa yuko nawe yaba yishwe kubera ko niwe muntu wa mbere usigaye ukomeye utazi neza ahantu arengeye, kubera ko umuyobozi w'ikirenga yamaze kwicwa n'abandi bayobozi benshi bakomeye bamaze kwicwa, abandi benshi baburiwe irengero. Reka mwese mbashimire umwanya wakurikirana nitwa Imboni TV, njye nitwa Jab Marashi, ndabashimira ibiganiro byacu birakomeza. Job bless.